Dobar dan, dobro večer, dobrodošli kod Vinka i Gordane Baričić u Gornju Bebrinu. Gordana, ovo nije Vinko, ovo je Vinko. Vinko i Gordana su najstariji, ali najmlađi članovi folklornog ansambla Ivan Goran Kojičić Sisak. 45 godina. Eto ga. A onda dalje mogu reći oni se. Dakle, po redu, hoćemo lutkice. Znači imate puno ormar lutkica. Da, puno lutkica koje smo i kupovali ili dobivali koji su bili. To je sve, to su naši suveniri. Inače, folklorom se bavimo od 70-ih godina. Sad i računajte koliko je to. Da, prije toga smo bili u Đuri Đakoviću još. Da, tu smo u Slavonskom Brodu plesali u Đuri Đakoviću nekada. Aha, da, vrlo bitno, upoznali su se u Đuri Đakoviću. Čekaj, Vinko, vi ste ovdje iz Bebrine, a vi? Da, a ja sam iz Bosanskog Broda, preko Save. Odmah, da. Samo što sam školu i uopće na folklor sam išla u Slavonski Brod i u Slavonskom Brodu sam završila srednju školu i počela i raditi u Slavonskom Brodu, a onda smo igrom slučaja otišli u Sisak i ostali u Sisku. Zbog Vinkovog posla. Zbog Vinkovog posla, da. A ove puzle? A ove puzle to mi radimo. Nas dvoje preko zime. To mi sve napravili, imamo ih još i... Ja krenula već. A ovo smo naš četvero, to smo nas dvoje i kćeri sa jednog našeg koncerta u Sisku, u Slavonskim Rošnjama. Da, i unuke su nam, ovo su nam dvije unuke isto u Nošnjama. Tu ima jedan običaj da se za vrijeme kraljice Marije djeca i djevojke oblače u narodne nošnje i tu se mise održavaju kod nas po 3 dana traju mise, a onda se nosi kip kraljice Marije i onda djeca idu i bacaju latice cvijeća i tako svijeće okolo gore. Eto, to je tako običaj i onda mi njih obavezno dovedemo da i one u tome sudjeluju. Super. Tako da smo, a i kćeri su nam obje iz folklora i rodile se u folkloru i odrasle u folkloru. Super. Da, a ovo nam je jedna slika iz crkve Svetog Križa u Sisku, gdje smo zajedno sa tamburašima i mise što pjevamo za vrijeme Božića. Da. Ja sam mislila da ćemo mi čuti tu sami. Naravno hoćemo, kaj si ti rekla? Povečeramo. Bivša Vlahovićanka, jel? Je. I veteranka. A još uvijek si? Veteranka, jesam. Da. Isprobat ćemo. Ovo su kćeri, jel tako? To su kćeri, da. I suprug, Brkati. Aha, a on je ovaj Brkati, dobro. Danas ste samo da ste i vi. Mi smo sad tu u Bebrini, U Gornjoj Bebrini. I nekad je bio običaj da se... Da nekoliko kuća zajedno, to su kuće koje se nazivaju u biti uzov. I oni su svi zajedno čuvali krave, ali se čuvalo kao po redu. Po dvoje ljudi je po jedan iz svoje kuće, drugi je iz druge kuće, ali po 2 čovjeka su čuvale kravu za cijeli taj uzov. A tu je bilo otprilike 300 krava. I onda su oni te krave odvedu iza nasipa, tamo prema Savi. Krave pasu cijeli dan, Sava je blizu, napiju se vode, oplanduju u hladovini pod tim vrbama i drvećem i navečer oko 6 sati krave se vraćaju i ti govedari vraćaju se natrag.
A svaka kuća je morala čuvati po onaj koji je imao, ne znam, 1 ili 2 krave, taj je samo 1 dan čuvao. Aha. Onaj koji je imao 4 krave, taj je morao 2 dana čuvati. A onaj koji je imao 6 krava, taj je morao 3 dana čuvati krave. Sad dogodi se da netko od tih iz kuća okoli ima neke velike radove i da ne može i čuvati krave. Onda on zamoli jednog od tih govedara da plati će mu i on njemu plati, odgovore se da ide mjesto njega. Tako da ipak krave moraju uvijek dvojica čuvati jer veliko je stado. A u koje doba dana? Ujutro, rano su ujutro Ujutro su išle oko 8 sati. I rekli ste da je to bilo 300 krava po redu. Kad se pomuzu, onda ide. Poslije mužnje, muze se između 6 i 7, ujutro i u 8 sati, već se to čuje, svako svoje istjeruje, domaćini samo krave istjeraju na put i krave se sve skupljaju, krene se od zadnje kuće, pa se ide prema prednjoj, jer je tu skretanje u sokak prema nas. I kako ste zvali to, čorda? Zvalo se i čorda, ali kao goveda ured. Goveda ured. Red se zvalo. Čorda je bila kad je čuvao profesionalac za cijelo, recimo pol sela. Bio je jedno vrijeme, to su uglavnom bili iz Bosne, ovi siromašniji ljudi koji su dolazili tu i oni su bili u najmu da čuva, onda si njemu morao dati užinu preko dana, onaj koji ima po redu goveda i oni su čuvali krave cijele sezone čak. Ako su... treba. Da. A ovo što ste vi, Vinko, pričali, dakle zimi, organiziranje zabava, to je jako interesantno, evo možete nam to ponoviti. Cure. Za kola. Ovo što si sad pričao. O zabavama, o kolu u sobi. Svaka cura neudata imala je obavezu jedno veče organizirati u svoje ime kolo to ili prelo, kako se već zvalo kolo, to su bili, znači mora tamburaša organizirati, oni su već znali i naći prostor koji je adekvatan da se može kolo, evo recimo kao ovakva, nije to moglo biti neka sobica 3 sa 4, nego recimo evo naša, kaže, mi smo često iznajmljivali, bilo je, jer nije bilo doma onda u selu, pa su po kućama bilo je, znalo se već koje kuće iznajmljuju i one su to plaćali ili odradile u polju nešto za dan, dva, koliko se već, što ja znam. Znači, ali to je uglavnom zimi bilo? Zimi su se organizirali te? To se zimi organiziralo od Božića do preduskrsnog onog posta, ja? Pred čistu srijedu? Do korizme u biti, da. Zadnje, i tu je, ti su, kažem, tamburaši su bili, uvijek je bilo u selu po 5-6 tamburaša koji su, isključivo tamburaši su bili, nije bilo drugih instrumenata i oni su, njih je moralo se i platiti nešto kao za to veče, ja znam, moj brat je svirao, ja nisam u tom svirao nikad još. A to je uglavnom subotom i nedjeljom su organizirale te? Subotom i nedjeljom i cvece praznikom, crkvenim praznikom. Crkveni praznik na večer, ako je pada, isto je bilo. I onda su te cure, kažem, ako nema svoju sobu, onda je iznajmljivalo ovako, već se znalo po selu gdje ima velikih prostorija i onda su tu, one dođu, urede tu sobu i... Jel se vi sjećate kao mali takvih zabava? Jel to još bilo vaše vrijeme? Bio sam ja već, ja sam kao dječarac odlazio tu, kao brat je već svirao, on je 4 godine stariji, on je već svirao po tim, u tom kolu. I koliko se znalo skupiti? To su uglavnom dolazile isto cure mlade neudate iz sela i dečki su dolazili? Samo uglavnom cure iz sela, snaše iz sela, znači udate, ali one nisu bile u obavezi davati sobu, odnosno najmiti, i stare babe koje su došli tračati. I momci normalno, neki su igrali i učestvovali
u plesu, a neki su, tu se uglavnom plesalo 3-4 kola, znači slavonski drmež, starački neki drmež, slavonski i to je trajalo negdje od večernjih sati pa do kako raspoloženje do 1 sat nekako. A ta je bila zadužena počastiti tamburaše obavezno, ta ženska koja organizira, znači tamburaše, piće za tamburaše, onda je, obično su rekli krafne one, pa to ponudi jedan uži krug svojih prijateljica sa tim i tako to. A jel se pazilo šta će ko na sebi imat? A to je bilo, to se oblačilo polusvečano, ne kao za crkvu, nego u robu koja je eto za to namijenjena za ples, za može u njem plet, nije to bila svilena roba, nije bila, ali je bila, morala biti nova roba. A moralo je biti malo dukata da se zna imali su i dukata. To je važno. I to je tako, trajalo sve do pa ne znam ja kad je to ali dosta davno je prestalo. 60-ih je prestalo sigurno, možda 50-ih, 60-ih da je prestalo. Da, 60-ih godina je prestalo sigurno.